raha ataonao io hainao tsara zegny anao consciente tsara bien sûr consciente zany zavatra ataoko zavatra ataony choix foana e choix ko consciente zany hoe tsikiniana zegny tsy kinina zany lenga zany vandy zany hoe ke hoe satria za anatin'ny za loatra dia tsy maintsy manao an'ity satria za ohatran'izao non zavatra atao rehetrarehetra choix daholo Yo la famille, yo remandreny izoky izandry raha jiaby ato samy Rex podcast miaraka amin'ny Somody karakorinao Somody. Coucou tout le monde, c'est encore Somody. Rentable ça rentable. Rentable, tena rentable be. Ato Rex TV podcast, ça Somody manasatsika rehetrarehetra itsera hatramin'ny farany. OK. Somody zafany keky anao taloha anao ndeha tanosy be fa anao tsy nazoko déjà zegny après am'zegny zegny responsable ny keky anao am'zegny après anao fa lostagny. De niambesako fo anao tsako pendant 3 mois. Faut tous ati kuranga ndraiky anao. Bon, nazoko am'zegny anao ni anty atsika ikoragna. Raha ikoragnintsika eto. Fagnanovagna makorely, papa sauce. Avo rentable sa tsy rentable. Zegny sujet-tsika eto ni anty. Bon, agnatin'izay am'zegny anao nandeha tanosy be. Rentable no be fa tsy rentable tsendriky. Rentable no be tena rentable be. Tena manasatsika rehetra ndeha hitsidika an'izany no be zany fa tena tsara. Tena hoe fier zava manana pays ohatran'izany. Ça zany manque plutôt nationaliste en fait. Tiako mijery zavatra Madagascar et tout ça. De manentana ny zaidiko na tonga nananao an'ireny contenu reny satria tiako ampahafantarina vahoaka malagasy hoe tsy voatery andeha ho any andafy zay vao mahita zavatra tsara fa eto Madagascar feno zavatra tsara be da be afaka safitina afaka tsidiana tena araka reny hitanareo amin'ny vidéo reny. OK. Rentable ça tsy rentable. Bon diga zay karaha tanao tambatoloaka zay rentable tsara tambatoloaka. Rentable tsara, waouh, j'aime bien, tout le monde me regarde, tout le monde m'admire, je suis trop belle, j'ai un atout. Ouais. OK. Bon, Somody si j'ai un peu dire que voalohany zegny si j'ai mikasiky fagnanovagna papa sauce à Madagascar tsy haiko magnangy ro miaraka amin'ny papa sauce déjà zay fa tsara fantonezagna papa sauce tsy izy koa zegny aminaka manokana zegny izy tsy fitiavagna fa misy vola misy vola nefa des fois zeno magnontany ro ino mantony mahatonga anareo miaraka amin'ny papa sauce io izy tsy kinianay iaraka amin'ny papa sauce volagnireo hoe fa nono jaly mare loatra à Madagascar eto ke za am'zay zegny pose question aminao zegny fotony anao zay agnatin'ny le monde agnatin'ny monde anao za am'zay magnontany anao est-ce que hoe fiaragna amin'ny papa sauce io tsy safidy fa avy amin'ny jaly marigny le raha sa fotony boka anao agnatin'ny le monde zay anao misy expérience am'le raha zay antony mahatonga za magnontany anao. Pour moi zany le fiarana amin'ny papa sauce aloha choix voalohany indrindrany dia fiainana c'est donnant. Pour moi ça tient des olona juste pour plaisir hein. Bah anatiny ao misy investissement parce que sans zavatra hitanareo anaovako zao c'est de l'argent, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, tout ça ma beauté. Ouais. Mazava sérieux. Oui, mazava. Bon. Donc c'est donnant. Na enao miaraka amin'ny tanora na miaraka amin'ny antitra anatin'ny relation tsy maintsy donnant. Ah ouais. Manaiky anao. Ah za ndraiky tsy d'accord ndraiky zegny edy fa because za magnazava izy aminao fa inao tsy fa d'accord za fa marigny ndraiky anao volagninao hoe fa le raha zay investissement zay anao zay investir amin'ny tegna anao tsendriky zegny anao miboaka amin'ny apparence karaha io zegny io am'zay zegny ro koa zay magna hoe karaha zay le retour d'investissement zay fiaragna amin'ny papa sauce zay tsy zay. Oui, tu en plus coucou tsy voatery hoe resaka vola loatra fa na attention na rehetrarehetra tena hitanao hoe tena tiany anao tena fait tout ce que tu veux. Fa za tsy mi-influencer olona hoe miraha papa sauce quoi. Ya, fa anao fo zegny aminao amin'ny safidinao tompiny zay le raha zay tsy zay. Safidiko manokana zay. OK, mazava aminaka tsara zay. Fa tamin'ny anao ny vola teo fa hoe même volagninao karaha ty hoe fa fiaragna volagninao donnant. Le donnant eto zegny hoe fa sentiment zay échange sentiment fa sa le ino le raha tianao volagny tsara zay tiako zavenao tsara. Sentiment quoi non, resaka fotoana le raha en fait. Za tsy andeha hiaraka amin'ny ohatra olona tanora de zay hiaraka eo de hiaraka amorona de après le mec il va me laisser non. Au moins zany profiter taminazy hoe il m'a acheté tout ça, izy nivangatra an'za comme par exemple izy nivanga automobile et tout, il m'a emmené partout donc ça va pour moi.
même si un jour il va me laisser. Ça, j'ai profité là-dedans, quoi. Non. Oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'il faut dire un départ à zéro? Il y a comme les jeunes départ à zéro. C'est un peu difficile pour moi. C'est ça va dans la relation, dans la relation, oui, jeune. Avant, ça n'y a pas de chose. Non. Donc, tu mets un coup. Parce que c'est rentable. Et c'est rentable, et voilà, donc c'est assez. Ouais. Là maintenant, je suis bien. Yeah. Je profite de la vie. Rentable, ouais, je crois que la vie a plein de dents. Waouh. As que ça revient les idées. Enfin, ils faisaient pas. Oui, alors que déjà notre simple fa no influencer ulam de razi fa fian nga no zengi no ze fa nying tanga tindira problème zengi no victime de razi no ner katamni nango va de stratégie. Oui. Ya, no stratégie. Ya, as que de rai fa direct zengi blanc no risqué. Fa de ijote zengi risqué sa tzeng papa sos manga mi intention. Papa sos manga mi vola. Papa sos manga mi futuanga. Papa sos ngara jamta devno. Fa zengi isko zengi le la zengi era no tse ile lam tuftonga no zengi. Déjà futonga chas tse. Ouais, c'est intention ça. Sache tu as intention parce que déjà tu sais que les là mais ça arrêtez, tu vois. Ils étaient suite à l'autre. Non, moi je suis trop jalouse. Ok. Bon, en deuxième c'est quoi ça ici faut on a remarque resque créer contenu ni créer nos ingatini i page no en nos demande micro trottoir des styles vestimentaires en hommes me dérange ou sur Facebook oh si les ou longtemps no dérange me raio e toku roma mal ya bukoro no manga turo ro sim lefa rozen tunga de mal tsar fa les contenus publiés no baka yom zazing mi trota u jabanga tin Facebook oh zem vula fa tilanientra ti aku izuma tsmetwe isquazing atonoze no manga robo ano mande manga driver nenhum no tsmanga robo fa tunga de mini short manga boka vud zengi atonom raio avô misy fotoagna anao dek string ndraiky mini short ataonao amilany karaha raiky taoko tanatanao tambatoloaka azy. C'est mon style vestimentaire, c'est mon choix. Volohany za tsy influenceuse fa za créatrice de contenu. Anatin'izay créatrice de contenu zay manana ny stylako manokana za. Non. De iny hitako fa mety amina parce que déjà je suis trop belle. J'ai mon atout physique. Je me mets en valeur en fait et en valeur c'est ça. Non. Tu mets en valeur ton atout c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça les razi. Parce que ça me tenait et au rakiz a film à toi ça va déjà tendre sur en mode non. Tu sais. Oui. Que par rapport aux usines, exemple, je fais la mon mission noisée. Rosing si me voulait vulgano et nawe la famille tout ça oui, soit moi de zanuna rakarati fa titsizei. A zanuna photo bakam tsika gasé. Même on a joué tikarato joué tiza joko nangan kavi, fam vulga ru. Me film cigarette za fam vulga la famille, non. Que isam nozi. Si me vulga la famille zen we fa soit mode nino no mangandra karati am la langa tsimangala baraka zeno. Déjà, on va pas trop parler de ma famille, mais il faut là quelle foot. Non, si la famille en tant que si la famille blanc faire amoun. Ya, faire amoun reto blanc fait la famille. T'es jaloux d'un critique tu mets miss phone ni na ça va déjà tono. Na ochina ona ça va déjà tono na ochina ona de tu mets miss en critique. Mais l'essentiel c'est que un an heureuse, ti un an ça va déjà tono, ça tu m'en ça va déjà tiksan et faire une réamanjenkwe, ça c'est comme ça va déjà tikwa to. Na ochina ona mchanga tsy maintsy vitako zavatra ataoko donc ça tsy mirara critique anizaniza zany tsy hoe tsy mirara fa je regarde pas en fait tsy compte aminao le raha satria haiko zavatra tiako atongavana c'est dikan'zegny anao zay magnano raha ataonao fa pour atteindre un objectif précisé. En fait, oui, c'est pour le plaisir aussi. Yeah. Fa izegny anao tsy magnano raha ke hoe malgré les critiques nous jiaby agnatin'ny Facebook ao zegny non. Tendena tiako atongavana amle les zavatra ataoko anaty Facebook igny koa zany hoe peu importe zany asan'olona teny olona atao Madagascar zany heureux, on est pauvre mais heureux vraiment. Tena marina le teny olona ray zay. Yeah. Romanana hely fa faly tena hitanao zareo hoe faly miresaka aminao tena tiany zareo e karaha zany zay boka raha volaniko aminao hoe olo
anao mandeha magnano micro trottoir olo faly mahitanao hoe somo digny olo jiaby mizaha hoe so fa rotsy fa le izy zegny le au moment anao miposte le vidéo amizay le olo zay tsy mizaha le déjà zay olo tsy mizaha le investigation ataonao agnatin'ny amin'ny vidéo nao igny fa le olo direct hoe miattaquer anao amin'ny physiquenao zegny le olo fa nagnino anao magnano ty hoe tsy akoraha vibody jiaby miboaka hoe tsy dia igny loatra tanjonanany fa magnano makorely tout ça igny bon ke agnatin'igny amizay resaka hoe agnatin'igny est-ce que hoe le raha zegny hoe tsy fagnanaovagna makorely marigny le raha fagnano le objectifnao am'le raha sa ino? Non, c'est pas la nouvelle makrel. Déjà, je suis en couple. Non, c'est makrel. Ça, c'est makrel. Non, manambad. Ça, manambad. Ok. Non, manambad. Oui. Et par rapport au Mzeba, c'est non manambad vlaino. Stable Tsara, c'est non attiré relation, non manandra ton oeil. Ouh, Stable Tsara, ça tient Ramsey. Il adore ça, en fait. Sérieux? Oui, sérieux. Tiens, oui. Gas vadno? Bah, si t'es n'inquiète, mais Anisian. Ouais. Faz foot tiens raton no tsy dérange. Tiens zavatra ataoko. Izy ny tena premier fanako. Sérieux? Oui. Bah j'ai de la chance hein. Je suis en couple. Oui, je fais ce que je veux. Ultia tiana nansay, tiap ny olona rehetrarehetra zany te hiaina ohatran'ny zany daholo hoe afaka manao zay zavatra tiany nefa ny anatina relation stable nefa surtout vehivavy oui. Azoko raha volagninao. Misy azoko raha tenao volagnina eto efa misy hoe karaha ataonanao José. Anao manambady zato tsy netretra fa anao manambady anao magnano raha ataonao fotony zay vitsy amin'olo manambady zegny afaka magnangy manambady karaha tiako volagnina magnangy manambady kofa nanambady anao tsy afaka magnano raha atao le raha fanataonao taloha anao mbotsy nanambady tsy azonao atao eky fa nefa anao joti zegny anao zay libre sady anao afaka magnano contenunao nefa vadinao misoutenir anao tsy zay ke amin'ny raka fahitavanao zay Madagascar eto ino zegny avian'olo zegny surtout magnangy anao boka magnangy zegny anao koa fa agnatin'ny vadiagna io zegny anao zay fa tsy afaka magnano déjà mandeha exemple mandeha boaty isaka weekend fa tsy azonao atao magnano mini short magnaraka lalagna fa tsy azonao atao vadinao fa tsy agneky zegny ikorokoragna amin'ny lehilahy zegny anao zegny agnatin'ny Facebook tout ça zegny même nefa le olo zegny faninao vu que anao créatrice de contenu ikoragna amin'ny faninao zegny anao tsy mboany même si misy sasany zegny tsy anao volagno déjà zay vadinao fa macomprendre anao volagninao fa sasany zegny misy sasany zegny jusqu'à ce que pagenao zegny sakiny hoe possible menacer ny vadinao fa koa tsy afodinao pagenao atsika hisarika oui ke ino zay raha azonao ambara zegny par rapport amin'ny raha karaha zay zegny surtout zegny amin'ny magnangy zegny iarahany raha karaha regny zavatra azoko ambara aloha mibaziny relation aloha voalohany indrindra confiance de tokatrano io tsy présent tokatrano io tsy présent anatin'ny tokatranao mila fifampizarana zavatra be da be fifampizarana échange en fait ny tokatrano amina zany hoe tsy voatery hoe satria anao nanambady de najanao daholo ny zavatra rehetrarehetra mais matolo voalohany indrindra ny olona iny nanambady anao de il accepte comme tu es hoe ohatrany ahoana anao ohatrany ahoana fiainanao taloha tany donc miaccepte izy raha ifanarahanao aloha izy de c'est bon tsy maninona fa raha ohatra anao tsy manaiky an'izy de amiko tsy mety tsy mety le izy oui tsy mety fa ninao zegny tsy le normanao manambady zegny tsy izy le hoe koa fa aloha za koa fa nambady iova za zegny tsy izy fa le anao manao mihitsy zay tokony hoe acceptegna. Oui, c'est ça, ça mihitsy ny accepter zay. Fa tsy anao tokony miova zay. Tena zay anankiroa manao échange anatiny tokatrano fady quoi. Aza manao an'iny tsony anao fa tsy mety kosa na ohatrohatran'izao de za manaiky hoe tena manaiky mihitsy na hoe oui za manaiky fa tsy hoe terena hoe isarako ianao zay. Oui, iny tsy mety amiko hoe sarako ianao fa ohatra ianao tsy manao an'ity na sarako ianao fa hoe tena hoe décision-ko mihitsy hoe soa mode tianao short mampiseho ravim-body tsony na hoe je sais pas azonao fa tsy anao vidéo rentable eky fa tsy anao vidéo rentable eky fa soa mode anao foana ko exemple jo vadinao amizegny izy anao fa exemple koa fa namenao za teo fa za koa zegny amianao exemple koa lehilahy tamin'ny vadinao zegny ino zegny raha hitanao tamin'ny vadinao hoe tsy nifagnaraka taminao nefa naacceptenao zegny exemple non fanaraka tamina za tsy miaraka amin'ny olona tsy accepté ko zavatra ataony donc ny tamiko ny zavatra ataony fa raha ohatra tsy ny tamiko de tsy niaraka taminazy fa ninao zay tsisy hoe keresaka hoe nisy raha zay nataony vadinao zay tsy nisy najanonao koa zegny relation-nareo tsy nitohy tsisy raha karaha zay zegny oui non tsisy an'izany fa rehefa ohatra hoe misy zavatra tsy tiako ny zavatra ataony de bon débarras fa isomo job ko mbola tsy misy zanaka non mbola tsisy zanaka ok izy koa zegny un jour zegny anao zay tsara nandinika zay fa
un jour izy koa zegny izanakanao zay mahita conteninao rentable sy conteninao ataonao micro trottoir tsy midérange anao? Non, ça me dérange pas satria zany andeha hitezana iny zanako iny. Donc za zany fa mana façon ohatriny ahoana andeha resako amin'ny zanako. Zany foana teneniko an'olo anaty Facebook hoe voalohany indrindra ny olo ao tokantrano iny manabe any zanany fa tsy hoe ny any ivelan'ny tokantrano hoe Facebook ny andeha hanabe any zanako ao. Enao no miteny any zanako ao dia ohatr'izay dia ho ataoko amin'ny zanako. Za no miteny amin'ny zanako, za no ananatra ny zanako. Za no ampafantatra anazy hoe ohatriny ahoana zany fomba hitaizako anazy. Azonao tiako teneny? Oui. Fa anao ndraiky hoe tsisy hoe regret teteka agny hoe fa tsao zanako agny mahita vidéo nakaty teteka agny tsisy raha karaha zay. Fa anao zay fa managna fomba mihitsy hoe andesinao hitaiza tsy haiko zay mba izy au cas où zay tsy haiko edy fa au cas où zegny izy koa zegny tsy vaovao aminany amizay le raha misy mikasika anao zegny. Zay voalohany indrindra zany ampafantatra anazy voalohany indrindra amizay izy tsy surpris any arinany. Parce que matetika manko miparo gasy zany miseho parfaite any ilan'ny zanaka matetika. Azonareo dia tia mampitaly loatra jereny ihany alors que iny tena tsy mety. Anao mihitsy hiala le norme mihitsy hialanao zegny. Iny norme iny mihitsy hialako. Iny norme iny mihitsy hialako pour que zanako any arinany comprendre hoe ve ohatra zany tena fiainana ty. Azonao? Zay zany fomba hitaizako ny zanako any arinany. Fa tsy hoe marigny ndraiky raha volagninao zay hoe fa déjà zegny tsy ray aman-dreny na ray aman-dreny na magnangy na lehilahy volagninao izy fa se montre parfait zay devant ny fiarahamoniny déjà devant la famille tout ça nefa amizay anao zay magnano raha tsy mety olo jiaby magnano raha tsy mety zay tegna marigny aminanjy tsy asitroko raha zegny olo jiaby magnano raha tsy mety fa zegny any magnano raha tsy mety assumer ny raha devant public igny zegny pointegna. Oui, ohatr'izany zavatra ataony zay mahatonga amin'ny olona amin'io critique amina en fait malagasy tsy mahazaka zavatra direct. Tsy mety amin'ny olona ohatra zao hoe comme par exemple olona ngeza be dia mipublier zavatra izy anaty Facebook ohatra hoe elle est heureuse comme ça quoi. Iny amizay critique rehetrarehetra azonao? Azoko tsara. Rehetrarehetra na olona mahiza miaccepter any tel qu'elle est zany dia efa tsy mety amin'ny gasy zay. Ary za tony gaga hoe za mety tsy mieritreritry hoe fa anao to hoe fa efa nandiniko hoe fa za zao koa miteraka za nagnano karaha ty ataoko zanako fa tsy ataoko karaha za to tsy mieritry za mahita vidéo anao zay za zay tsy mieritreritry fa anao zay fa nandiniky raha karaha zay zegny dikan'izay zay raha ataonao io hainao tsara zegny anao consciente tsara. Bien sûr consciente za amin'ny zavatra ataoko. Zavatra ataony choix foana choix ko consciente. Fa io zay tsisy hoe tsy kinihana zegny. Tsy kinihana zany lenga zany vandy zany hoe satria za anatin'ny jaly loatra dia tsy maintsy manao an'ity satria za ohatran'izao non. Zavatra atao rehetrarehetra choix daholo lenga zany. Azonao? Ça soit en mode zany tsy mieritreritra ho meilleur que tout le monde fa soit en mode zany mampiseho hoe izy soit en mode. Ah ouais. C'est ça. Azoko tsara le izy. Ça tsy tiako za atao parfaite non j'aime pas ça. Tsy tiako za atao endry be j'aime pas ça. Fa za tiako fa atao intelligente. Déjà zegny ko par rapport amiko raha ivaliny koragnanao teo zegny ndraiky marigny hoe tsy nampizy koe. Déjà za rango tomono za mandiny contenu tsika. Za zay tsy eritreritry hoe fa anao zay fa managna hoe raha en avance zegny andesinao préparer le raha andendalo amin'ny fiainagnanao après. Oui. Azonao? Za tsy eritreritry zay. Déjà na amin'ny resaka fiaragna amin'olo na amin'ny resaka volagninao déjà anao tsy maintsy mboiteraka. Anao tsy maintsy mboiteraka za boko tsy eritreritry fa anao zegny olo stable agnatin'ny relation karaha ataon'olo jiaby. Za tsy eritreritry zegny bon ke so mode amin'ny fotoagna iagnantsika zao ty zegny tsy haiko magnangy magnano makorely tsy haiko magnangy miaraka amin'olo noho ny fitiavagna vola facile zegny ino zay raha azonao ambara zegny amin'ny raha karaha regny zegny. Ny azoko ambara tsisy argent facile zany misy effort daholo ambadika ny vola rehetrarehetra. Tsisy an'izany argent facile zany ça n'existe pas l'argent facile. Tsisy raha zegny. Tsisy an'izany. Mateo anao mahazo vola dia misy effort aorinan'izay. Fa vola tsy azoazo. Vola tsy azoazo mandry hoe iny fa tonga vola non. Misy effort aorinan'izay. Oui. Fa le olo zay misafidy zegny agnaraka lalagna raiky iny fo zegny. Oui c'est fou. Iny fotsiny safidiny hoe zany dia anaraka an'ity lalagna. Fa izy tsy argent facile zay raha iny. Tsisy argent facile zany lenga zany. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Misy effort daholo aorinan'ny vola rehetrarehetra. Que possible zay zao ty bas. Izy koa zegny par rapport amin'ny raha volagninao zay zao ty. Fagnanaovagna makorely ity tsy mora. Tsy mora fananaovana makorely. Za tsy haiko fa za mbola tsy nanana makorely fa mahay an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ohatriny ahoany oui. Tsy moramora vandy fo zany hoe mora manao an'izany. Tegna tsy déjà kanao volagna fa tsy zany argent facile. Déjà anao volagna hoe fa
anao tsara nagnano makorely zegny ya fa olo jiaby mahay raha zay fa misy olo zay mody volagna hoe exemple ka magnano jeu kogny tany anao karakory fagnanovagna makorely zegny izy tsy raha volagna fô za tsara nagnano zay izy nefa olo jiaby mahay tsara hoe fa karakory raha io ino raha misy agnatin'ny fagnanovagna makorely io olo jiaby mahay raha zegny fa olo jiaby fo miala pa hoe fa za tsy mahay zegny karaha raha volagninao zay anao nassumenao anao tsara nagnano zay fa anao tsara hoe karakory raha zegny Sei sua mode sei. Cara sei sua mode não. Sei sua mode. Ça va se faire parfait. É que tu ça va t'arrêter. Je suis pas hypocrite. É que tu ça va te me t'arrêter. Donc maintenant, il faut exprimer quoi les et merci beaucoup Nana. Merci mnogo sua mode sim sala sale. Déjà kuranga mar direct fa bon no na yeko fo. Que agora transer sua mode. Ino zegny kuranga azno mety ambara zegny amin'olo pe critiquer anao agnatin'ny Facebook. Avô amin'olo zay mivolagna anao hoe fa anao igny olo sasany boka mivolagna aminao fa tsisy fagnahy hoe tsy falaniagnatra fa sasany mivolagna hoe fa regny olo fa tsy avotro ino zegny raha koragna azonao ambara amindreo olo aby regny zegny nefa fiaignanao mandeha foka zavatra teneniko zany a reny olona kritika lena no tena olona tiako indrindra satria reny tena manaraka anazy zato isanjato 100% isanandro tsy maintsy eo foana zareo reny zany tena olona tiana miambiny zéro miambiny reo azonao hoe qu'est-ce qu'elle va faire andray tsy maintsy reo voalohany indrindra manaraka ana zay vao le olona tena tiana iny de zavatra teneniko fotsiny tsisy olona parfait ambony tany samy manana ny ina moa zany fomba zany oui samy manana vécu tsirairay na olona ohatriny ahoana na olona ohatriny ahoana donc zany atao zay zavatra mahafalifaly ny fo ohatrany zavatra ataony soa moa ohatrany zany c'est zavatra tiako ihany nena zavatra ataoko fa za tsy manao zavatra tsy tiako zany sady hitanareo fiainana ty tsisy manuel tsisy hoe tsy maintsy ohatr'izao de ohatr'izao de ohatr'izao de ohatr'izao tsisy hoe katy atao karaha ty miboaka ty ty miboaka ty oui ty atao karaha ty de tafy miava karaha ty tsisy raha karaha zay izy ka olo zay mene fiainana anany oui araka tokony izy so mode koa zegny anao zegny ino zay tegna tanjonao anao zay mandeha mitety région zegny anao misy mandeha mitety tanàna zegny anao hoe anao mandeha mitety tanàna magnano micro trottoir ino zay tegna tanjonao aminany fotony anao fa navitako tamatavy Tantsirabe avô anao nandeha Tanosy fa mety akoatran'izay fa mety tsara tsy haiko taia koa zegny ya avô anao tatanà teto koa nagnano koa zegny izy le tegna no objectifnao zegny agnanaovanao raha igny anao ndraiky mini shortnao igny vodinao miboaka anao magnano raha io ary tena tiako be le fantanina satria androany zany tena itenenako an'olo hoe ina marina mahatonga zao mode manao regny contenu regny hoe mifindrafindra place manontany en fait le efa ohatrany teneniko tamy voalohany teo ihany hoe soit mode nationaliste be zany hoe nena zavatra tiako eto Madagasikara dia ampifantariko amin'ny olona hoe ty Madagasikara ty ne be da be zavatra azo jerenato hoe be da be zavatra tsara eto Madagasikara nefa ny matetika ny gasy ny mameka ny gasy voalohany foana hoe andeha ho any andafy fa nefa tokony lahara-pameana antsika de manina moa zany visity anty Madagasikara ty hoe ohatriny ahoana misy zao mety ohatra olona teraka teto Tanarivo nefa mbola tsy nandeha tana Tamatavy de mba hitan'zareo anaty vidéo ohatriny ahoana zany Tamatavy ohatriny ahoana zany Nosy be ohatrohatran'izay ke anao zegny zao ty ny visite Madagasikara jiaby zegny rentable aminao kokoa Madagasikara par rapport anao andeha andafy karaha raha volagninao bokolo jiaby fa setry hoe iza lalagna hoe iala Madagasikara eto oui non amina rentable amina Madagascar je suis heureuse ici ba misy zavatra azo jerena be da be ohatrany reny nampitondrako any olona tany Nosy be reny za manao vlog reny tu vois zay zany tena tiako atongavana am'reny contenu ataoko reny de le resaka manontany hoe taxi sy ny pousse tsy nandeha nantany olona manana orinasa ngezangy be za fa olona ohatriny reny ampafantariko amin'ny gasy hoe na ohatriny ahoana fitadiavam-bolany zareo na ohatriny ahoana fitadiavam-bolany zareo de zareo fier de zareo koa faly azonao fa izy tsy hoe ke dans le but hoe anditady vue zegny anao ndraiky raha ataonao déjà boka zegny vue raha ilaigny atsika iarahantsika mahita zegny iarahantsika magneky raha zegny non ça mila vue ko anao mila vue anao zay tsy karaha olo sasany zegny hoe reo mitady vue fa reo fotsiny volana fa tsy vue agnanaovany raha non ça mila vue de ça mila j'aime de ça mila follower maro de ça mila partage oui marigny ninao zay tegna niassumenao marigny le raha oui j'assume bon akoatran'zay non j'aime bien ses lèvres quoi amaragna antsika am'zegny soa mode am'zay zegny ino zegny afatra anao
iza tsy vola conseil fa le razonao ambara zegny amindreo olo mpikritika anao agnatin'ny réseaux sociaux, reo mpikritika anao agnatin'ny fiarahamony, avô reo mpikritika anao mieritreritra fa anao tsy ho tafaboaka amin'ny fiainana. Ino zay raha azonao ambara reo olo aby io fôto zegny reo mahita fa raha ataonao tsy mety, surtout à Madagascar eto. Pombo-clate nareo jiaby. Non, je rigole. Je rigole, je vous aime. Parce que nareo mikritika anareny tena manaraka anao hoe ohatriny ahoana marina soa mô tena mazoto manaraka ana andro aman'alina, mazoto mamaly commentaire andro aman'alina, mazoto miady amin'ny olona anatin'ny commentaire, olona mankafy anahy mazoto miteny mihitsy hoe non tsy mila tian'io zany, ohatrin'izao io ohatrin'izao azonao, satria misy olona mankafy eo dia misy an'ilay olona tena tsy mpankafy de za tsy manery hoe za tsy manery anareo ity en soi mode fa efa zay zay. Je peux pas changer. Soit mode, et fait un style vestimentaire. Bah, je suis belle. Bon, regna ro kurangana job zegny. Regna ro kurangana job zegny fa agnatin'ny commentaire ko nareo ko mivogna hoe fa est-ce que hoe normal raha jiaby mivolagna ito fa tsy normal fa aminaka ndraiky za misoutenir izy amin'ny raha ataony, tsy hoe karaha ataony za misoutenir fa izy ny assumer tsara zay hoe fa le raha zegny izy mila vivre volagny ya. Avô izy mivolagna fa tsy parfait. Avô ko izy mivolagna tsara hoe fa tsy kila raha jiaby hoe avô ko izy mivolagna fa fiainagna ty tsisy manuel. Tsy raha ke mivolagna hoe fa anao tsy maintsy hagnano igny. Avô tsy raha mivolagna fa anao tsy maintsy hagnano ty. Ya, nambaran teo koragna jiaby zay. Avô mbo nambaran teo koa fagnanaovagna makorel, fiaragna papa sauce io, choix. Fa io tsy hoe tsy kiniagna zegny. Ya. O anareo magnapetraka commentaire anareo zegny amin'ny koragna nataony jiaby teto zay fa isorako anao soa mode. Tegna isorako anao koa. Isorako anao.